Om Swastiastu, semeton titiang sarang sami. Kecunduk malih ring channel titiang Cikgu Bali TV 100% channel budaya Bali. Dados koordinator di ring Parikramo bulan bahasa Bali desa adat Jagapati titiang pinaka koordinator iki kalar dados penyuluh bahasa Bali ring widangan desa adat Jagapati ngaturang para masuk semua niki majang ring semeton titiang pinaka pembina niki ketiga semua niki ampun presiden memicayang napi wastane keperanyan nih sareng sami majang ring pembilat titiang niki maka ketiga mugi jo banget pindenas titiang niki sarang-sarang denas pangeres titi mangda pembilat titiang memulihang Jayanti yang sida untuk pemulihang Jayanti ke pertama niki pang nah ana Jagapati mewakili Bandung ring provinsi Bali gitu. Sementara tanggang pun binaan Rui ini boleh juara 2 tiang mah juara 1. Nggih punika mantan Tipet Prade niki wonten kepica inde paridana tanggang niki ini wonten kirang langkung niki untuk kepican saking desa adat niki sing prajurut titiang angin prajurut atas dinas Sinampura. Dalar majang ring pemilat niki titiang matur semua niki sampun presiden ini sadia nyarangin pinaka duta ring desa adat Jagapati niki tapi wastane jujur titiang niki nah sini sampun nih dang niki mewah pisan niki ngerang pemilat niki tapi malah niki Bu Agung titiang matur semua banget ampun ping 3 niki ring titiang pertama ring Puspom yang kali ring desa ring 3 mungkin malah ring Puspom niki matur semua niki ampun presiden micayang galah nyane utawi kepratnya nyane dalar dumugi jo titiang Rasuti niki Bu Agung pemulihan Jayanti dalar Istia dalar nggih sampun Ngiring melajah budaya Bali ring channel Cikgu Bali TV. Sampunan lali share, like, lan subscribe nggih. Suksema Om Santi 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 Om.